nani nokusithola we-one ongasabi ne-family between wena abanye abantu i-family izothi hayi uzenzi asisayingile leyo bafethu lena hit risk as forum immense visually mawubhema ama-drugs ungazithola u-HIV uloka ngaphandle kwe-sex ungaba HIV ungazithola unama-STI ungazithola unamathumbu ungazithola unento eziningi thina sithi azibhadali zonke lento lezi thatha ubuyele ekhaya lokhu ofunde kukho funda kumaphutha wakho njengobafo ufundile emaphutheni wakho bafo mase sesivala mina ngicela ukuyivala kumuntu omunye obhemayo ngathini mina ngicela ukunikaya advice bafethu njengoba nami ningibona bafethu esibhemayo majita ama-drugs asinto egrand i-drug li-between ijele li-between ukufa li-between sickness li-between i-betrayal ne-between love kusho ukuthi kumele usibheke la okhona akanti community sewuyisitha sewuyistranger umuntu obukeka kabi but ekugcineni kuzokunceda ukuthi wena kumele ube out uyikhuphule ngoba yabona nayi example angikhulumi into ukuthi ngixoxele ngikhuluma into ikhamera ingasondela ibheke ama-infection yonke into ukuthi na into esikhuluma ngazo ukuthi mawubhema ama-drugs uluza ifamily uluza umndeni uluza le bathu bane bako bawurata abantu uluza nemeli ney'ncosi zakho ekugcineni uluza ne-trust ecommunitini because ukuyeka kwakho abanye abantu bangasitshela ukuthi akayekanga so ukuthi uzama ukuyehlisela thina ukuzama ukudizista but mawuzimotivate wena usitshelile uzositshela ukuthi hayi ngiyaphuma but ekugcineni uzophuma but akukho mnandi kunezinto ezihlangabezana bafethu immense visually iyayivala le ndaba bese 8A e-Orange Farm sifikile sahlangana noManqoba and silana siyashuta senza yonke into la ekhaya kuyajive kuya-actwa kuyaculwa kuyadenswa ukuthi ubani asibandlululi into esibandlulule yile nto ozenza yona woza sondela abanye bayayithola abanye abayitholi immense visual sihlala sitholakele thank you bafethu